Vhunzhi ha zwikolo mona na vundu la Kwazulu-Natal zwo tshinyadzwa nga mvula dza midalo, hune zwiṅwe zwa zwikolo zwenezwo zwi tsini na milambo, madamu na bada dzo kumbiwaho nga mikumbela iyo khathihi na dziburoho dzo waho. Iyo ndi nyimele ye vhalanguli vha muhasho wa pfunzo vha tou gwagwagwa nayo na musi vha tshi khou sengulusa tshinyalelo ine muhasho wa khou livhana nayo. Hu khou anganyela uri zwikolo zwa tshivhalo tshi paḓaho maḓana a rathi furaru zwi khou livhana na tshinyalelo khulwane vhukuma. Zwikolo zwa ḓana na tshithihi ndi zwine khazwo a huna na nḓila zwayo ya u dzhena. Vhagudiswa vha khou vhiledzwa vhukuma nga tshinyalelo iyi, hune vho xelelwa nga mushumo wavho wa tshikolo na bugu. I think it has a bad impact on us because we're not learning right now, but the school has tried by all means because we do have online lessons. So far, I see that from what we saw after the disaster and what we're seeing today, there has been a lot of improvements, which means the cleaning is actually happening and it is working. Maybe get to this is tshinyalelo iyi yo sumbedzisa uri tshinyalelo iyi ya zwikoloni i khou anganyela u lingana randa dza zwigidi zwa maḓana maṋa fu ina mbili wa milioni ya dzi randa. Vha muhasho zwa pfunzo dza fhasi vha ri vha ḓo dzhielesa nzhele u vhona uri hu vhe na tshomedzo dza tshifhinganyana uri zwa ngudo zwi vhe zwi khou bvelaphanda. I was glad that the president declared international disaster so that we can all bring our resources together. We'll be bringing professional teams from the Department of Basic Education. Our engineers will come and work with the engineers. We will bring whatever resources we have, books, as the principal is explaining that urgently if we want them to go back to school, the books have all been destroyed. So we'll be really prioritizing, saying what is that we can do immediately because we want schools to come back immediately. Vha madzangano a zwa vhashumi vho itela khuelo muvhuso uri u ite nzudzanyo dza u tikedza na vhagudisi vho kwameaho uri vha kone u bvela phanḓa na mushumo wavho. Zwi tshe zwo ralo, vhadzulapo vha khou farisana na muvhuso u lingedza u thusa kha u kulumaga zwikolo uri tshiimo tshi vhuyelele ngonani.